oleh kemana kira. Makanya nareko ifat di boleh ya romaka na yana dega maka ditonga na jali-jali kita we sehingga maaf mega tahu pak malu dulu tuh bolino. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sinina tamatua malabiki sila surah malabiki jamaah Jumat yang kewe pada ria masir kung Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. To syukuru maraja mapuji lori sisi arajana kung Allah Ta'ala. Nasabak famasinan kami afatirwana lor pada didik mana nasabari to padang kemana muasi mak japa-japa sehat-sehat letuk maku kuewe tanah fodo anyam-anyam yang kewe nafin rengaki kung Allah Ta'ala engkaki make gunani nasibe madece sapa iriuran luna nasabak iriuran luna itu kung Allah Ta'ala masudi imma iridino makoto poroyahi salawan bani mapas salama kiringin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kewe nautusuk na panono kung Allah Ta'ala dilibo na yatanay mancaji akacuram madece laurisi na idi manang rupataw. Teman-teman nabiku sila surah malabikum kay hadiri aya ubacangki onangin maka di kung Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Majapunna nigi-nigi sikdi rupatawa napawan na rampe makada wakku kung Allah Ta'ala na inapat uli na pananungan risisina denang kanafinra ibadana kung Allah Ta'ala napapahanya alina makada ia matoto mak beredalle kotikai ia mato mak beredalle kobosi ia mato isompah di lalana ular ramalan ia mato isompah risaliwan ular ramalan ia mato usompah riwat tudena gaga makaku ia mato usompah rigo angkan maka tapi mereka tak pengalatan
tuli na pananunganya upan tuli na pananungawi tahu persoalan seperti ini, maka yakin dan percaya aja din pawai aja din kena pasti tuli maparewa mapalisu kupungan. Sehingga nonno malika si matabici Allah takhafu wala tahzanu. Ajak mu tahu, ajak mu masalah. Anca jito kesiki, anca jito basaki, anca jito makanjaki, ajak mu tahu. Dalam arti tentu risisena akalinuatta upanna tulifat di mulamu ya romakada. Apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Tentu dia nang kata bitau dia nang kan to masara apa ipapahanya letak makana tidak mungkin meloka malasah narik ko marapi ka risisi na niga mapedisi, tidak mungkin meloka kasiasi risisi narik ko marapi ka niga maling waramparang, sehingga narik ko hadiri dia insya Allah angkanya memapanyama-nyama tajaki agayir wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Angka matu surga mapanyama-nyama tajaki, bahkan yeko tau sogi papinat din tu lima pasandri terku pungala ta'ala na tu lima nyamat tu papinat din pa okkomo pilino tuli alemini nyama kupung Allah Ta'ala nyamang aga tungang ide na mega makana tungang ide na mega warang paranna tungang ibarak na bicuk ibolana tapi tuli ale katanangan ripung Allah Ta'ala komo pilino ifanyama-nyama memang ni dalam arti tuli tenan nasak di papena dina pak makanja tuli mapale suku kupung Allah Ta'ala. Alhamdulillah letu riahira runtuk nyamang degaga padana. Maka dewi Imam Athaillah kasih di topan rita ya sang Imam Athaillah aga napa nigi tahu kesuksesan na dinek bu imainga majap ku itu matu tahu tadip itu kesuksesan na napa wading imainga ya ko angka tahu ada di singan na dinek bu sadar ya patu-matu na sadar ko boleh mupuk na lasana patu-matu pamaino nah iya madari kejadian ya waktu nasihat dia na maringaran tapi iya mani na makasih paringaran na mupuk mani dia mani nulai ya waktu na sukses waktu na berjaya dia jenang kana maringaran-ngarang tapi sisan na matu mamula ni drop mamula ni makura-kura tama napi mainga napi maringaran. Maka di guru ta syukur maraja muki nariko sempak muki mainga yero yakti ta orang nariko ataka burukangi itiwi limbang arudina maraja. Makanya yero ta fahadire risisi na makada tuo ki rilebo na yatanewe dena wat diyandalkan alita manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Maka dia pungala ta'ala nigi mak beriangi dalik na siddi betuan na nigi mak idece siddi iwala idece 10 ku pungala ta'ala. Makanya ada bahasa ulama itu bagus sekali. Maka dia topan ritai tudaki risak barae mutatong di lempu muapang kau kengri ada tongangi doko isam payang tuda kiri sabara ye nang kampawa ki ye nang kakanna ki to sabara apa ye meme mero fakuraga ke mene mariasa narikon kakanna ki asabara na mo maga jago den rule mewa ketentuan na pungala makanya to tuda sabara nei napai foda ngaleta maka innallaha ma'as-sabirin majap puto sabara itu disibawi pungala ta'ala innallaha ma'as-sabirin majap puto sabara itu disibawi pungala ta'ala.
Ifak di bola tu ni bicara nogi maka ini na wasak barak ilolong dece. Insyaallah ikut tulis barak moka madece kapak gangkat. Sehingga dari kototu dari asak barak ni nei napa totat tong ni lampu risise na totat tu ri lampu ri jamai jama-jama linota apapun itu podangnya ni tak maka dah nai tak pengalatan. Apa letu maku ke pae mego fasila surata punai pahang age ropahan nasayana de gaga makamu mbo de tonga tu na jalli kita ya sama pa ropa mega tahu apa tu ina de gaga maku ke de tonga na jalli kita saya biasa katakan majalah de tukung ka pamakan tani jalli magi na sabade to malala lo kubur Baka nga boleh ngat tak boleh ki riway si tati ina matuna. Ti samire sang riway si tati na matuna namu wa birak bako pasai itu kalau mana. Oleh ko mana kiro. Makanya nareko ifa di boleh ya romaka na yana dega maka ditonga na jalli kita we sehingga maaf mega tahu pak malulu tu bolino. Malulu. Apa ya adalah prinsip yang penting ijalli kat ko tolino. Yang penting najalli kat tolino, najalli kat. Ifal lampuran di maka aga gunana tolino jalliki nekede jalliki pengalaman. Tega talakbir tolino ga jalliki atau pengalaman. Ini mega terjadi, malupu bolana, mega gagana, asetna di mana-mana, tapi maciri bapena dina. Tulis sempit kehidupannya, magina sempit. Nasabaya melo ya si jalli ko tolino, ternyata dia nang kena jalli ko Allah Taala. Arudi ng maraja. Makanya tetap tori lampu. Yang ketiga, tomapangkau keng ri ada tongangnya. Betuan atau mapangkau keng ri ada tongangnya. Tentu pada ifaham maka dani gini gitu mania madeceng mapikiri madeceng mapangko kedece dece itu hasilnya ikut waktu tu tak ada yang jaman-jaman insyaallah mati pik nai runtuk ya roba perlu pada tapapanya leta pak silahkan cari rezeki semampu kalian sampai. Tapi tengkali yang ketulan ketulisu karena ketulisu. Ye kolesu ki matu tania tu itu aswani sapa fewai tania ada paling amalak itu. Makanya ajak lalu negara-negara lino dan itu mas sempajak ki. Ajak lalu negara-negara warampara dan itu beribadah. Jadikan harta kita itu jembatan menuju Allah merahmati kita. Alamat sesi sedih man rasa di sapainya menge nah dia yang nyaman dewe. Makanya agak pelengkap na iro bicarai doko ina sabak sempajang. Jadi itu sempajangnya insyaallah as-salatu miftahu kulli khair. Sempajangnya pak goncina decingnya. Ya naruh si mate pudang gale tak makada modala lopoku turilino mangolo ku pungalatala si bawa si wolompolo pada kurupato ya nah itu pekanjaki sempajako pekanjaki keturunata wijawijata siapapun itu sempajang itu hal yang paling penting. Teman-teman nabiku jamaah Jumat yang berbahagia dari makwana naro podangnya ni tak makada ia matutu isompa rilalan na ular ramalan ia matutu isompa risaliwan na ular ramalan betuan na bicara ko romakade ajak na waktu na bar ramalan to samanga ya betuan na iro samanga pak mega tahu pak waktu na ramalan dia na macam ceko coba kalah si ko ramalan nasa ulam malakdi tapi masulah ramalan macam ceko sih. Engkau tahu apa kue? Engkau tahu waktu na ramalan dia na melok bicara jai tahu nasar ramalan dia na digosip tahu si sana masuk di poli ular ramalan biasa di mompo padangnya leta
Ia matotu isompa yak kesiwiangi di dalam ular ramalan. Ia matotu isompa yak kesiwiangi di saat di wana ular ramalan. Maka batik tak di dalam ular ramalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat tak iro berkelanjutan terus menerus sehingga insyaallah nasabah angkata si mata yakini maka dah puak pun Allah Ta'ala puang malengak segala-galanya dan sebagainya. Insyaallah yakin dan percaya pasti najallo kata lalang madeceng lalang assalamualaikum pun Allah Ta'ala nigi mingarangi pun ni riwat tutuna ya tentu ingarang riwat tu matena. Mudah-mudahan riwat tu tak tu dia dapat aja tu di tumaringar we ni takap puakku ni takap puakku ujamai jama-jamang ya pak napuji puakku ujamai jamang-jamang ya pak napuji ka puakku tingarangi puangi riwat tu tak yakin pasti dengar atau kiponi riwat tu matena insyaallah. Inilah yang menjadi khutbah Jumat kita. Mudah-mudahan aga yang kewak pala tu ke insyaallah engke mencari peringan nasihat lauri dari di mana yang jelasnya ajak tapaja si peringarangi ride cenge ajak tapaja si mata soldoli ride cenge intinya adalah lino onro le pale pangam itu si komotu matu lau tak kiri kanan orai alau minre jama-jamangi minre bolai minre otoi nonno pole otoi angkana tu karemo maka de ini gaya anu lele ni famasina yan dan itu pasti terjadi nari makona naro tak kalah nang ko pa kesempatan adisi-disingang na pinrengekik pung Allah Ta'ala ake gunalan adisi-disingang ajap-ajapangang yang kele na pinrengekik pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah sinin na ageng kay rifakole ang kay pung Allah Ta'ala na wala madeceki nyama rilino lebih-lebih nyama mati riaso rimondina pung Allah Ta'ala. Tadang pengekak nariko ang kabicaraku tas salah pangku kaku tas sitinaja si teke tanah atas talana ajak tapanca jibului si teti waya takalufana ajak tapanca jitasi bicaraku oleh riatiku mamagi-magi atita tor tarimai tadanda bulu-bulu tasek di ruwa takaleta witte ikasi utana ngirini nawaku mega bulu-bulu ruwa takaleta nayeka mega pipaku jikku lori fadiri di mana. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.